Yes, bibe byiza kuri mwe mugenda mudukurikira abantu mukurikirana Fisherman, reka tubabwire ngo ibe byiza kuri mwebwe. Uyu munsi turi ku munsi wo ku cyumweru, umunsi abantu mwese muba mwagiye gusengaho, ariko mugakomeza kugenda mukurikirana ibikorwa bya Fisherman nk'ibisanzwe. Ahangaha twari turi mu gikorwa cyo kuba twatunganya video tugiye gushyira hanze. Muri kubona ko noneho ni ibintu bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na bagenzi banje ahangaha, njye nk'abandi CEO nyine w'ibisanzwe wa Fisherman Official. Reka tubabwire ngo mukomeze kugenda muryoherwa na gahunda za Fisherman. Ariko tukiri aho ngaho, reka tube twakwinjira tugenda tubereka abakinnyi ndetse banabibwira. Reka njye turi kuganira nk'ibisanzwe, Nshimiyimana Eric, ariko nkoresha amazina ya Fisherman cyangwa se Fisher, unyite Fisher. Ndi kumwe n'abakinnyi muri rusange, reka begere ahangaha imbere. Dufite uwo bita Ibra, reka aze n'umwana mutoya. Nk'ibisanzwe tukomeza kugenda tuzamura impano z'abana batoya. Reka Ibra aze kwegera imbere asuhuza abafana cyangwa se abakunzi ba Fisherman, anababwira ngo mukore subscribe mu rwego rwo kuba mwadushyigikira. Muri kubona ko turi timu nini cyangwa se itsinda rinini cyane. Rero bafana banje, nitwa Izel Ibrahim, mukande subscribe, mudukandire ku nzogera. Ndabasuhuza. Dufite n'undi witwa Kurezi. Bafana banje no kubasuhuza, tuba twabazana udukomedi, mukanda ku nzogera, mukasiraho subscribe. Haza n'undi witwa Arjun. Hi bafana banje, murakoze. Nikakwizera Arjun, tukaba dukina muri group Fisherman Comedy. Tukaba twabasabaga ubwitange bwo gukanda ku nzogera, mwakanda subscribe, comment, like and share. Murakoze cyane. Tukaba twakira ikindi cyamamare cyitwa Mayaho. Hi bafana banje, nitwa Mayahu. Tukaba tubasaba ubufasha mugakanda ku nzogera, mukandika subscribe. Nyine nta kundi, tubafite n'undi bita Gilbert. Hi bafana banje, nitwa Irasubiza Gilbert. Tukaba dukina muri team yitwa Fisherman TV. Icyo twabasaba no gukanda ku nzogera mugakora subscribe. Nebyo nari nshaka kubabwira. Mwakira undi witwa Rita. Hi bafana banje, my name is Shimwe Rita. Icyo mbasaba no gukora subscribe kuri Fisherman TV, mukareba video zacu. Reka twakire n'undi twishimye Bonheur. Hi bafana banje, ndabasuhuza. Nje nitwa Ishimwe Bonheur, kaba ndi kubasaba ko mwankandira ku nzogera no kuri subscribe. Hi bafana banje, nitwirege Krenia, kandi subscribe kuri Fisherman. Tukaba tugiye kwakira undi witwa Imana. Hey, nongeye kubasuhuza abafana bacu mudukurikira kuri Fisherman. Turabasaba kugira ngo mukande ku nzogera, mukomeze mudusharinge. Ndatekereza ari ibyo. Yes, mwamwumvishe rero, abantu bose bagiye bahaca, bagenda batubwira ibyo tuba tugomba gukora, ariko nyine mu kanya mugiye kuza kubona video iraza kuba imeze neza cyane. Ariko reka tukubwira ngo utatubonye ahangaha kuri Fisherman, cyangwa se wowe udashoboye gukanda kuri Fisherman, cyangwa se umaze gukanda kuri Fisherman, wakwerekeza kuri Elia, ukaza kuba wareba Elia, wandika Iradukunda Elia. Uraza kuhabona video nyinshi zigiye zitandukanye, kubera ko izo channel zombi ziba zicaho ibikorwa bya Fisherman, cyangwa se waza kureba impano nyinshi zigiye zitandukanye. Izo channel zombi zidufasha kuba twazamura impano zigiye zitandukanye. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe. Ciao ciao, nakagaruka turi kumwe.